ngikutshela ukuthi mayeselele esibhedlela eRenisho lomfundisi wavutha umlilo ungakaphumi umphefumulo wathi umlilo vu batho sister kwenzekani manje wayesethi bizana umkami bambiza umkakhe wabhala incwadi elele embhedeni wayesethi uma ngifa ngicela ukuthi umoya wami ngicela ukuthi mase kuphuma umoya wami ningangcwabi ningishise ngoba umhlabathi uyangiphika izulu liyangiphika nomkhathi uyangiphika ukuphikelana umfundisi na ngathatha umuthi ngawufaka emabhuzini ushemba isina ngawo waphathwa inyama uthi umhlaba unakulala mina ngoba ngathakathi inkosi enkulu Ijentwane lwaphuma nje umphefumulo wayesiyashiswa esibhedlela eRenisho bamshisa kwaphuma intuthu yaphila phezulu ngoba umhlaba usumphilile engenakulala enhlabathini ngoba yakhe shema umhlabathi nje lokhu kufuneka siqonde ukuthi ungubashema wakhe ithi incwadi onke kwenziwa akubanga lutho khona incwadi kaJohana 14 engiyithanda kakhulu ithi ekuqaleni kwakukhona ulizwi ngifuna iBhayibheli malifunda ungalifundi njengemagazini understand ukuthi thina ungalingisi le ndoda eyayangifunda iBhayibheli ithi ngayisho kuhlatshwe njengemvu ihlangana nomunye kumuntu uyabuza ukuthi lo muntu uyayiqonda lento oyifundayo uthi lo ngayiqonda kanjani mayengekho umqondisa uthi cha le ncwadi njengoba ithi ngayisho kuhlatshwe njengemvu nje isho ukuthi uJesu wabanjwa wahengo siphambanweni uselifundi iminyaka iBhayibheli ulifunda njengemagazini aka understand ukuthi lento isho ukuthini wathi umuntu ushemba ubhalwe eBhayibhelini ngithi mina akabhaliwe kuwena ngoba usiphuphuka umuntu ohlakaniphile uyazi ukuthi ushemba ubhaliwe eBhayibhelini njengoba incwadi kaDaniel 7 verse 9 ithi ngabe ngibona kwabe kuyihlalo zobukhosi kwathi umdala weinsuku wahlala ukwambatha kwakhe kwakumhlophe njengongqoqwane inwele zekhanda lakhe zazi njengoboya bemvu obuhlanzekileyo umuntu omnyama oneyinwele ezinjalo lo wasephakameni esithi igama lakhe uMelkizedeki isho njalo incwadi yamaHebheru 7 ithi ngokuba uMelkizedeki lowo inkosi yaseSalema wayengenayise engenanina futhi akafana ushemba kafi ukubuyafa phela lento eyifanele iphele ngesikhathi sika baba omkhulu ukuhamba kwakhe emhlabeni ngoba wenze nje engakahambi kwaqala emhlabeni ukuthi kube khona umuntu nje uthi engakahambi ubiza inkosi ila ubiza inyanga yezulu uthi bantu abami ngoba nina nifundisiwe ningothisha uzohamba ngihambe mina la emhlabeni ngiyazi ukuthi niyolanda ibhokisi elihle nithi nilwa nokungihlonipha ningangcwabi abantu abami njengotamatisi ithuna lami anolimba libe uL ngibe nendawo yokungena neyokuphuma ningitshale ningisonge ngesikhumba senkomo ngoba mina ngiyomini bese ngixoxa amanazetha wonke umhlaba ngoba mina ngifi kodwa into engifuna niyenze ngifuna isidumbu sami masengithuka nilanda udokotela manje nilanda nimtshela ukuthi akakhiphi inhliziyo yami ingcwatsho kwaZulu ngoba ngifuna ukulamula umbango phakathi kwabantu bakwaZulu nabasesilungwini isidumbu songcwatsho kuphela uma ke sihambile inkosi ihambele eMkhayideni eRichards Bay
Kwenzeka isimangalisi, inkosi Langa yalandwa esikoleni eManzimtoti. Yathi mayifika khona yayisilanda uDr Anderson waseMpangeni. Yathi ake ungihlolela isidumbu sikababa.